Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler жана Baytö kanalına katılçılары. Bugün 2 sentyabr 2023-yıl tuğandar Oş oblasına araştуу Özgön rayonunun Komsomol ayılında muna uşul qoçqorlar satığa çıktı. Görüңүздөр, biz qoçqorlar boyunca bir qatar malumatın berip keteli. Muna uşul qoçqorlar жаңы gana iki tiş bolup, iki tiş kılıp tişin buzdu deyt. Özüңүздөр de görüp turasar. Sındu, kuyruktardagı gelişken öte sonun qoçqorlar eken tuğandar. Atası dağı öte sonun çoң pulga kelgen qoçqor deyt. Andıktan özüңүздөр de görüp kızıkkandar ekranda nomerlerge baylansыңыздар болот. Мына ушул qoçqorlar boyunca көрүстөлү bir qatar. Mına ушул aldıda iki çoң qoçqor 75 bin somdan kemi var süйлөшөбүз дейт. Андан бирөө biraz кичинерагы 50 bin som kemi var süйлөшөбүз дейт. Анықтан өзүлөр да көрүп, кызыккандар экрандагы агаларыбыздын номерине байланышасыздар. Бүгүн биз сатылуучу qoçqorlar боюнча маалымат берип көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталып өтүңүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.